The Jaintia National Council JNC and the Jaintia Students Union JSU have decided to intensify the agitation against the proposed Sri Cement project at Lum Sirman in East Jaintia Hills, alleging violations of land rights and district council laws. Speaking to reporters after an emergency meeting on Saturday, JNC President Samborme Lingdo said the organizations, along with farmers, landowners and local residents, resolved to stage a rally to the Jaintia Hills Autonomous District Council office in Joy on July 14th, demanding justice for affected farmers and landowners, besides seeking the removal of the Doloi of Ilaka Nongkle. He alleged that the project's actual area extends to nearly 652 hectares, far beyond the 217 hectares initially disclosed, and claimed residents had been misled regarding the project's scope. He also alleged that the cement plant was relocated to Daistong village despite an earlier decision to establish it at Lum Ringsan, adversely affecting farmers by cutting off access to their farmlands. The organizations further alleged irregularities in the re-registration of landholdings at Lum Sirman and accused the JHADC of failing to uphold its constitutional responsibility under the 6th schedule to protect indigenous land and natural resources. Questioning the Chief Minister's assertion that Sri Cement had fulfilled all statutory requirements, the organizations asked whether any law allows companies to encroach upon community land. Reaffirming their commitment to safeguarding indigenous land rights, they urged NGOs, farmers, landowners and the public across Jaintia Hills to join the July 14th rally. Niliang yung ka Jaintia National Council, sirup waga Jaintia Student Union. Da kudi ka jingilang. Ka jingito waka jingtmu yung ka Sri Cement. Yang ini ka mining plan ka yung kamu pun kumu hagi ki benai ke wadadep nakaliang yang ki arsen sirup baki pait ba sirup baki nong elam yang ka Himasu Tengah Youth Federation dah pan pulau yang ini ka public hearing handai senyau tu iwa ka jingile hi wo pukut ka kan baki pait ba hi wo puyok ki ya ka hok ka yung ki dan negasni I de kudi ya warok ki tretau kiwada chat yorat kiwada chat lekbor ka tau ka phau ka yong ki ha ni ka company Sri Cement mat kham tam le ha ka jingilam ka yong doloi yong ka ilaka nong khle deman ka jingilam ka wa job he wada yaklam ha ka wapun ki benta de yo chuchu ka jingtip wa ka jingtmu hi yong ka Sri Cement ta wa u klong le ni wo ti yo te mar po khandam ha ka tau to du ka aspa khanya hatta Henda dia cucu ke jing tiba ke jing temu itu mangan rus pak sampu hektar. Tapi ni ke ars pak katnya hektar dan mangga ke phase 1 dan hi. Te kawan ni tele kuat tentip lembaga media caki pai ba waki nong chong chunong hi yang ke ilka nong klik de cak chat ke lagi. Ha gani ke Sri Cement waki agent ki yang ka ki waman laki bro. Ki wa embentalang waka sorka. Hejing sekiat hepor waka dorban hi yang ilaka pedem ya gani ka company ta untuk mudi wachna ka heta po daistong kajing tmui wachna ta chajangai na kichnong kitau chakata ko ongdi ka lom rangsan mo handai ka wasna si uyo wada pengkhan diwat ya ka u nongilam yang ka ilaka da pengkhan diwat ya ka rai yang ka dorban de ki watmugi Dewa rak gina gi kini ka plan hapo ka chnong daistong ha ko ko ongi ki hapo ka chnong daistong mo handai snyau si ong wadun ne gesni kinong rep yang ka chnong daistong da chak ta bagi na kini ka jing tmu yang kini ka cement company wa us chnai ka plan ka yang ka hetai dia chuchu ka jing tip wa wat ka luti thau rep thau riang ka yang ki la ma da chak khangla lengba ka jing lor ya kini ka Sri Cement ya kilom ki wa yang ka chnong daistong Hakani ka jingilang ka yung hi chiru ba ki trethau yung ka ilka nong kle da ka wi ka sur da chimi ya ka ta ka rai rang ba open man ya ka wi ka rally hasor juai bo lai turi cha ka yung kra kam yung ka Jaintia Hills Autonomous District Council ne ba tip che wo to ka district council hi da bo benta ya ka de bor ka lamba ka 6 schedule bo ya da ya ka khandau ka chiap
yong ki tre muluk Henry ke wapan snyau si ye kam ki arsen wo yu hadon ne ke sengi ke JHC dan ke JHADC dan suki ga hejing ito wa kini ke jing cha yurot yong kini ki tre thau I pendap I da kata ke jing snyau lungo ka wakro wa kamnu kini ki company ki wanabar not gi open man kita ki public hearing claim ke jing yo jing menjur na ki tre thau de yo choi la ke jing tip wa na ke liang doloi de register ro ya kini ka thau tawo ke jing sakhiat I bon na ki tre thau po ka tu ka lom serman da am ki jar kalan holding le ne kata ka kot pata ka yong ki kot tau kot bhau ka yong ki ko pelengoi ikam kesen wa kamnu ka JHADC the issue yang go ya kalan holding halor wa am chwa kilan holding ka kani la man go ka jing yurot ya ka hok yong kinong chong chnong ta ne tai da wi pun mani the rai pu mani kini ka jing ki wa kursuthia ya ka district council but hejoi por la ka jing ki ka yong imto de do udawa ya ka hok yong kini ki tre thau ki tre bhau ki wa cha kene ka thau ko yong ki klem ka jing munjur ne klem ka jing hun ka yong ki ka jing ki ka yong I man halor ar banta ka wanang kong hi ta o dawa ya ka hok nam ki tre thau tre bhau wa ka wa ar ta o dawa na ka district council wa ta u pendu no ya ka jing man daloi yong ni daloi yong ka elaka nong khle ne ba uni daloi da pengkhanyo ya ki an ki kendon yang ka district council la dapat je po ka sana ka wa ka district council issue ga Syaki daloi ka kendon yang kini ke sanat na dapat dia ka point ka wanyau da klam chega wa ki udaloi dalele boru ue ya ka NOC chaki company claim de yo kajing manjur na ka dorbar ilaka wa kajing manjur na ka district council ile ongi wa mamyo kajing manjur na ka dorbar ilaka ka dawi de ka parkha de tibwa kajing percha yo ki khon yo ka ilaka ta kani ka kendon la da bongkanyu dologa ka war ni ta imti bedom ne kesni wa nelyang ka district council da em mo ka jing manjur ka yang ka wa ego cha ka elaka nong khle chau doloi wa ta opdiang mo le ne o NOCU ya ka ni ka company Shri Cement ta ka wa na pa ji ya ka ain ka wa ka district council da china ka wa yo la ka jing manjur na governor yang ka Meghalaya Jaintia Hills Autonomous District Establishment of Ilaka and Village and Election Appointment Power and Function and Jurisdiction of the Law Sindar and Wehachnam la dapat dia ka paragraf ka wanyau yang kini ka an paragraf ka wakhatwi yang kini ka an ka wakalam chapang ka jing ka wa district council em ya ka bor wa o pendok pendam ya ka jing mandaloi yang unu daloi la o pengkhanyo le ne wilet so ya ki ain ki kendon yang ke district council la dapat ji hakani ka section 1 yang kani ka paragraph 11 ka point number E de kelam che ga la da chem ya daloi wa yu raju ya ka hok yang ki pai ba le ne wa la da yelam baklau ya ka elaka ka district council ye ga pendok pendam ke jingman daloi ka yang o terhadap kerunyi cakap ke wajah akan dengan kes yang ke Shri Cement kini ki an waro udaloi da pengkhanyo ya ki an yang ke district council dan nete daw I kam ka JNC wa ka JSU de chim ya garang ba shiruk wa kini ki tre thau ki tre bhau ki nomre yang ke elaka nongkhle wa ulai turi cepo JHADC udawa na ka JHADC wa upendam no ya ka sanat yang udaloi ba ejoy por la wa u bichar go ya ka hok yang kini ki tre thau Hadin wa dapat pulau milene dapat pele ya kini ke public hearing yo ke statement now chief minister wa emburam yang iusar kena sangma da ongu wa ke Shri Cement da bot lut go ya kita ke kendon ain yang ke sarkar ta ke jingli wa ko bu ya usiam wa ke jingle bor ya ki thau ki bhau yang ki nong chong chong yang ke elaka nong khle em mo ke kendon ain ke wa e bor ya ki company wa yo rogi wa kune ya ke thau ke bhau ke yang ki ta nei dai daw I kam ka JNC wa ka JSU yang skemi wa amlangi wa ka sur ka yang kinong yang ka nong chong chong yang ka elaka nong khle ki wa da cha kata sakyat da ni ka jing thmu yang ka jing wan yang ka ni ka Shri Cement da ne tai da we could vary ye phi ki nong chong chong yang ka resign tia ka mo ong ka kten la da ka wi ka da comment yang I kjut go kata ka waro ka do ka phat ka yang I Telah dah kawi ke cenang cai urat go kita gaya ke buram ke ijat yang ke resign tia ke yang ni.
Tenete daw khudi pi wo wan sakani ka rally ka yoki ka khatsotri ku banai wenyau wada penmani hajwai ya ka thau sedang yang ka rally daw penting wat ni haden wada yo ya ka permission ka oper ki NOC na ki chnong ki thau haden neta daw penting BJP ki pajba te ikut ber ya ki sen bahalang ki wo am ka jing kikhle ne bata ka daw ba daw san yang ka riwo ka jaj bru o ye so pi wo ki arsen churu ko ki nong thong chnong yang ka elaka nong khle yo ye pun bole ka sarkar wam to uyurot pi ya ka hok yang ki pradok ki prasnam ki yoki wamto ukin po pi i kinong thong chnong yang kari jantia wamto ka sarkar member go uyurot lane ukune jubor lane e bore ki company ki wan laba ukune ki ya ki thau ki bhaw yang ki pradok ki prasnam ki yoki ta ka message ko clear cha ka sarkar ile ka sarkar suki go hadon ne ke snile da chief minister koloi usai Nebenta ka Shri Simen ile o chief minister hadon ne ka sni wam klamo ba ka jing chai uroi yang kini kitre thau te kwai upha ka message ka clear cha economic mat ki yang ne do ki MLA ki MDC hamnya le kende wa ka hok yang pai ba ye poi ki por plo ka rijantia ka meja ka yang i le ne ye poi ki por wat bo chak ne i ye ka borsan char ka yang i ha kita ki mandar sepsni ne sni de yang i ga JSU agency dia ga chemlang churuk wa ki nong chnong yang ka ilaka nong klik ucak tak awaro po di public hearing te ile yang i da appeal da khud ia ga ni ga jingalang nei bentau kuntu yaki nong chnong yang ga dai stong wom to tin usme ni bha ga mersnya wi khubor chawa chaneng wato wa ki nong chnong yang ilaka nong klik MGSir ni da wa MG ni mafia ki penting pensme yaki te ini yang JSU ga JNC khud ye pi wo ngi pi chikmat wi fight pi ye ka hok yong pi kemo wa ka hok yong pi ye yer song go we yin ga le ka hok de ta u ye khun pi ya ka future ka livelihood ko yong pi go pi implement ni te ni te daw i mi chikmat lit pi ye lam pi ne benta wo i men sin wo ong ye pi wa ham tin ham smith ye khun ye hok yong pi pen siao thu le ikv u em hok ye ka nong khle bo to wa ka sarkar le bor go henry ka hok yong pi yin go we daw yo hi justice sa go bi sngi